Bugün 11 fevral Yaşar Milli Medeni Özleminde Oktaныш rayonunda yaşayışı sığındırışı ham apekli ailelerinin ota-analары bilen kengeytilen seminar kengeşme ozdururlar. Biri de Oktaныш rayonu yetekçiligi, şulay yok bizning avul başlıkları, şulay Мәгариф идарәсе yetekçiligi, bilim беру uyuşmaları yetekçileri, Yorşoğlu şəhəri ota-ana tərbiyəsindən məhrum qalan bağlarını oilaga urnaştırуда yerdem итү, sığındırışı ailelerini әзірлеу һәм алып бару үзәге белгечләре катнаша. Безнең барысы районда 37 гаиләдә 67 бала тәрбияләнә, биредән безнең 25 гаилә катнаша. Әйтеп үтәргә кирәк, мондый очрашулар безнең елга бер генә уздырыла. Аның быелгысы башка еллардан үзгә һәм әйтеп үтәргә кирәк, бу бездә беренче тапкыр шушындый киңәйтелгән безнең инде очрашу, семинар, киңәшмә уздырыла дип билгеләп үтсәм дә дөрескә туры киләдер. Шуңа инде менә монда безнең 12 гаилә катнашмый. Монда инде безнең 100% bu гаиләләр катнашырга тиешле без максат итеп ташлайтып куйган идек. Чөнки барыбер дә инде сез безнең әйтергә кирәк особый контингент барыбер сорауларыбызда бик күп туа торгандыр. Һәм инде балаларны тәрбияләгәндә, мәктәп белән эшләгәндә, аларны төрле уку йортларына урнаштырганда һәм башка бик күп сораулар, шулай балалар тәрбияләгәндә сезнең гаиләдә ул һәрдаим туа торган көндәлек сораулар да була торгандыр. Чөнки сез бу балаларны өчен җаваплы һәм үз балаларыгызга карыйда сез икеләтә алар алдында җаваплы үзегезне хис итәсез һәм һәрбер үзегезнең хәрәкәтегезне әйтеп китәргә кирәк. Бу шулай булса дөрес булырмы икән дигән сорау белән, булай әйтсәм, ялгышмы икән дигән сораулар белән сез һәр вакытта да шушындый уй кичерешләр аша үткәреп, һәрбер проблеманы чишкәндә, аңа чишелеш тапканда сез шушай фикер йөртәсез, эш итәсез дип билгеләп үтәсез килә. Шуңа менә күп кенә үзегезне борчыган сорауларга да бүген җавап тапсагыз иде, сөйләшү ачык булсын иде безнең бүгенге сөйләшү, бүгенге очрашу 2 эштән тора. Аның беренче өлеше пленар өлеш була. Пленар өлешкә инде безнең чыгыш ясаучылар һәм инде яңадан соң без пленар өлешне бетергәннән соң безнең инде мәктәп директорлары, авыл башлыклары китә, безнең кала опека бүлеге һәм инде безнең инде Чаллы шәһәренең сыендыручы гаиләләр берләшеп торган үзәк җитәкчелеге һәм белгечләре кала һәм инде сез яңадан соң алар белән калып шәхсән үзегезне борчыган сорауларны бирә аласыз һәм шулай ук шәхсән берничә гаилә белән аларның үзләренең дә консультация уздырасылары бар. Менә шундый форматта инде безнең шушы 2 эштән торган очрашуны 2 сәгать ярымда төгәлләбез дигән регламент куясы килә. Без генә мин инде башта белешмә формасында мәгълүмат җиткереп үтәсе килә инде. Районда гаиләләрдә тәрбияләнүче, ятим һәм караучысыз калган балалар саны бездә 67. 25 опекун гаиләсендә 37 бала тәрбияләнә, 9 сыендыручы гаиләдә 29 бала тәрбияләнә. Безнең инде бер бала кызганычка каршы дәүләт карамагында булып тора бүгенге көндә ул технология техникумында белем ала. Һәм инде 45 гаиләдә уллыкка һәм кызыкка алынган 55 бала тәрбияләнә бүгенге көндә. Җитлекләр буенча китсәк, безнең инде барысы менә шушы миналда тәрбияләп киткән категория безнең инде гаиләләр, балалар, ул безнең 14 җирлеккә туры килә. Бу безнең Окtaныш, Окtanышбаш, Кущы, Татъямалы, Татсуксу, Аккүз, Күҗәкәй, Шуракай, Бугады, Аеш, Иске Кырмаш, Яхшый, Киров, Әлем җирлекләренә безнең инде бу саннар туры килә дип билгеләп үтәсе килә. Һәм инде мәктәпләр алганда бу безнең балалар гимназияда укыйлар, Такталашы коррекцион мәктәбендә, Кадет, Киров, Күҗәкәй, Иске Кырмаш, Кущы урта мәктәбе, 1-2 санлы мәктәпләр, Аеш, Бугады урта мәктәп, Суксу урта мәктәбе һәм Шуракай төп мәктәпләрендә бу балалар безнең бүгенге көндә белем алалар.
Hem de şulay yok, bizim de oklanış teknoloji teknikumunda da mahsus orta bilim balalar bu tür kategori balalar. Bizim şuraşının bu şuraşıga etkilenen tüm sebeplerine birisi olup tadıra biz bitirme kıdayımız bu indi bizim komissiya Acılarını seviştenlikten kılsa, belki olmalı bağların Birleşik Komisyası, onun arkada yanı var, Ansın bizden Respublika Komisyası'na sonrasıyla şöyle bizim de Respublika Komisyası'nın vice-premier Leyla Renat'ın fazla vejitekli, onda indi bir rayonuna, benim rayonun ismini ekmeyelim, bir rayonuna onlağında, onda indi şu insanlar getirildi, bu rayonda indi 3 listeye yakın bağlar hesaplanıp şundayım. Bizim indi artık hambriyon şeylerinin şu bağlarının başka 90% internet, rayonda ulaşan internet mekteplerde okuyduğu anda spravka verildi. Buna devlet Respublika yetekçileri şunu bir keskin reaksiya yasadı, işinde internette terbiyeler için olduğu uzmanı bu bağlarının bugünler işte iş var mı? Rayonda reformlarında bir zor kesinlikler yasaldı. Nişinde şimdi yaşam bugüne bağlanan kulasız mene o bağlanan terbiyeler için bağlanan akşa daha kızını bağladığımız mene deyip türlü Allah sıkılar bilen indi bu rayonda şiddet sözleri cikkirildi Respublika yetekçilerinden. Şundan sonra bizden bir eğitimle bile kıyanaşlaştık. Özümüzdeki her bir oylanı, tezavuşla, her birisini ilgilenip çıktığında hemen biz mingi sonlarına geldiksem. Bizim bulunduğu sükünde iki bala gimnaziyada bilim ala. Gimnaziya bizim Respublika'da birden bir şu şekiller işleştirgen devlet bilim uyuşması bulup da yüksek kişilere rayonluğuna değil, Respublika'na şapkattırıp, matur ettirip, matur yüksek kişilere erişmişler. Bizim ilk mektepte okuyurken şu öğrenen bulan bağlar bu bizim için zor suyunuşkine okusunlar. Mesela bir filmde karşılık hem kendi fikir birlikte almayman. Şunu bizim gazet mektebinde iş bağlar, bu günde bilim alar. Bizim de gazet mektebi şurada yok, Respublika devlet mektebi bulup durar. Bizim Aktanış rayonunda ulaşan gazet mektebi 15 gazet mektebi arasında o alınma gazetçilerini biliyorunda okudu terbiye prosesi şu kadar yukarı derecede uyuşturulur. Anda bağlar bizim bu ailede bağlarında okut terbiye bağlar iken şuraya buna kiri fikir edenmemin bu yakışığına. Hem de bizim selametlikleri yanından kızganışma karşında ihtimalar koleksiyon mektepte bilim olar. Bu indi selametlikleri bile belli olardan. Hem de mektepterde bizim de futbol standartların etkilediğinden adetinde yükseldiğinde okul programısın özleştiren olmalı. Kanallarda yenişerek programı gerekli olan iki yine bağlıbız. Koleksiyon mektepte okuyup. Şuraya koleksiyon mektep bizim devlet kararnağındalı mektep gruptura. Hem de onda şartlar bir yakışı, onda uz kanalların ustaları işleyip diledirge giren. Hem 8 balağına bizim internet türündeki mekteplerde bilim olalar. Ben buna naşarsan demeyimin, hem de minni mektepteyken korap analiz ağını da bu kısımlar mekteplerimiz bizim bu internet mekteplerde üzerine gerekli bilimde terbiyeni alsınlar. Hem de şu mekteplerini tamamlagandan sonra üzeri diren okullarına girip bilimlerin, okulların doğum etsinlerine diyen dilekte olası girer. Benden olgan mektep yaşında 36 bala ondan edip sonagan özü bizden Aktanış rayonunda uğraşkan tüm burada mekteplerde bilim alalar. Ne analiz aparağında Allah'a şükür iken bizim rayonda diyeninde ne şunu fikir yakildi. Olay bağlarına bağlı Sploş internetka bizim bağlar oraya uğraştırılmağımız için hürmetli diyeniler şu şimdi zor giroyluk bilen başkalarının işiniz için şu bağlarda cevaplılık alıp bağlarına terbiyeli bağlanan için sizge biz bari bir başımız deyip rahmetini ederiz şurguna. Hem de yamadan sana şuraya kus olsa bizim 19 bağlar bu 9. sınıfını bitirgen nasıl mahsus burada bilim büro uyuşmalarında özleştirme
davam edirler. Şunun bilen 12'si bizim Aktanış Psikoloji Texnikumunda özümüzde okuyorlar. Bu bağlardaki 9'unu bitiriş, iyice mektepte var, gençler şeydi, şimdi de sporlarına denizinde orta hüneri bilim verip yarışmalarına varlar gençler. 12'si özümüzün rayonunda okuyup, jilisi bizim Minzele'de, anda bizim medisina jilişisinde, pedagogik külliyetinde, Yorşalı pedagogik külliyetinde, hem de Rozan Teknoloji hem dizayn külliyetinde bizim 2 bala bilim alan, 9 bala. Bu şuraya suyunduran, ne işin degende analizlerinde şuraya rehabilitasyon bir analizimiz, bizim her bir bala 9. sınıfını tükenlerden sonra uğraşkanlar. Nasıl şimdi sizlere rahmet, siz onlarla yardım etkensiz hüner sayılarda, hem de üzeri dileyen hünerini üzleştirilişi, onların bu günde olduğu edip gitken okul yıllarında hüner üzleştirip uyuşa bilim olarlar. Buna şunu sorunlar, hem de bizden bu yılgısı yılına 2020-2021 bu yılında bizim 4 balamız 9. sınıfını bitiren, bu bizden Uşu'da 2 bala, Oyuş'un 1 balası, bu bizim 2. mektepte okuyan şuraya Aktanış'ın 1 balası. Hem de bizden 1 bala Kazik'te 11. sınıfta okuyup, şimdi bizim varlıklar şu 5 balada atestatlar alıp indi, özlerinin dileyen hünerlerin sayılar, buna indi. Elbette siz ve diğerler yöneliş verip, okuyan mektepleri yöneliş verip, üzeri dileyen okuyuklarına şuraya gelecekte uğraşırlar diye ümit tapalası ile.